Comezamos, sí? Bueno, bo día a todas, a todas, a todos e a todes. E graciñas por vir hoxe, ademais nun fin de semana que amenaza con temporal e que se está moi ben na casiña. Así que dobremente de agradecer que estedes hoxe aquí. Imos a falar hoxe de vivenda nun acto organizado por Podemos Galicia a través da Secretaría de Territorio. Un acto que vai a poñer a vivenda en riba da mesa, non? A vivenda que non é só un teito. A vivenda que é un... Perdón, que entran un segundiño. Bo día, Mónica. A vivenda que é para a maior parte da xente, para toda a xente, un proxecto vital. En Galicia, falar de vivenda é falar de desequilibrios antigos, pero tamén de urxencias novas. De aldeas vacías, de cidades saturadas, de xóvenes, de mocidade que traballa pero que non pode quedarse e que cando se queda non pode independizarse. De maiores que viven sós, que viven aillados, que viven en casas frías. Aquí a vivenda cruza todas as políticas que podemos imaginar. Emprego, despoblación, coidados, turismo, fiscalidade, cohesión territorial. Non é un problema sectorial, é un problema basicamente estrutural e, polo tanto, profundamente político. Galicia se enfrenta hoxe a paradoxa. Hai casas, pero non hai acceso. Hai suelo, pero non hai un proxecto común. Hai un dereito recoñecido, pero non está garantido. E en ese oco, entre a realidade e o dereito, se xoga boa parte do noso futuro colectivo. Para pensar neste reto non bastan con mantras nin con fórmulas máxicas porque non as hai. Fai falta unha mirada longa, fai falta experiencia e, sobre todo, vontade para intervir no real. Hoxe contamos con ponentes que coñecen a vivenda desde diferentes frentes, desde a xestión pública, desde o análisis técnico, desde a planificación territorial e dende a realidade social. Persoas que non falan sobre a vivenda, falan da vivenda, desde a vivenda. Esta crise, ademais, non é neutra, cae con máis peso sobre as mulleres, sobre as familias monomarentais, sobre as persoas maiores, sobre as mulleres migrantes e sobre todo sobre quen sostén traballos precarios e de coidados invisibles. Hoxe, as aportacións dos nosos ponentes e das nosas ponentes nos axudarán a entender que está fallando, que se está facendo ben e, sobre todo, que se pode facer mellor. Que se está facendo tamén mal, que son moitas cousas. Que marxen de decisión temos, ademais, como sociedade? Porque a vivenda non é un fenómeno natural, non é algo que caiga do ceo. É o resultado de decisiones políticas. E o que se decide sempre se pode cambiar. Están con nós, e o agradecemos especialmente, o compañeiro Nico Esguiglia. Está con nós Lucía Muñoz Dalda. Está con nós Maite García. Está con nós Xosé Allegue. Está con nós Xiao Varela. Me quedaba o nome aí colgado. Pero tamén, antes de deixarvos con elas, queremos agradecer ás asociacións e as plataformas que estades aquí presente, non só acudirades a nosa chamada, sino tamén, e sobre todo, a denuncia constante que facedes deste tema e a defensa irruptible que facedes tamén deste dereito vital. Hoxe, especialmente quería darlle un agarimo ás compañeiras e compañeiros da área de vivenda que durante semanas estiveron traballando para que este acto sexa un acto no que esteamos cómodas e sexa o acto que está sendo. E agora, só un paréntesi pequeniño para un motivo que creo que merece a pena comentar. Onte ou antonte, non o sei, creo que foi antonte, a nosa compañera Lucía Muñoz Dalda foi reprobada no Concello de Palma por os grupos políticos, e podemos dicilo en alto, polos miserables do PP e de Vox. Foi reprobada porque pediu que se acabe xa o Estado de Israel. Foi reprobada porque é muller. Foi reprobada porque é valiente. Foi reprobada porque é activista
e foi reprobada porque comprometida. Pero foi reprobada, sobre todo, polo que nos reprobarían, estou segura, a calqueira de nós, por decir fora o Estado sionista de Israel, Palestina libre. Graciñas, e vos deixo cas ponentes. Un abrazo e un xesto de cariño. Graciñas. Ahora a compañeira Belén, secretaria de Territorio, da súa man surxe todo isto, pois vai a facer a presentación toda do acto e dos ponentes, vale? Graciñas pola vosa asistencia outra vez. Moitas gracias, Isa, moitas gracias aos redactores, redactoras. Un saúdo por os que están en streaming desde a casa, que espero que nos sigan. E comenzamos dando un contexto real da situación da vivenda en Galicia, con Xosé Allegue. O título da charla, como ben vedes aquí, unha invitación á poliética, onde fará unha contextualización politolóxica, estou nerviosa, non se me nota nada, do problema da vivenda con un breve diagnóstico e algunhas propostas. Intentaremos e adiante, compañeiro. Bueno, moitas grazas, non sei se aproximar isto ou non, se escoita así, verdad? É pequeno o sitio. Bueno, moitas gracias polo convite a Podemos Galicia, xa levamos colaborando moitos anos, non? Totalmente de acordo con Isabel na súa presentación, que me pareceu espléndida, en que o tema da vivenda é un tema transversal, complexo, con moitas dimensións, moitas caras, non? E que sobrepasa moito incluso o tempo do que dispoñemos cada un dos poñentes para expoñer. É dicir, eu teño certa capacidade analítica, pero sintética ninguna. Entonces, bueno, trouxen solo 90 imágenes que obviamente non vou poñer porque correspondía a unha charla máis amplia que iba a dar inicialmente, e vou sintetizar e expoñer solo algunhas delas. Estou encantado, por outra banda, de compartir mesa con Maite e con Nicolás, con Lucía, con Xao, bello amigo xa de moitas batallas, verdad, Xao? E tamén sorprendido de que estemos dous arquitectos, porque realmente hoxe na charla que vou dar todas as referencias bibliográficas que dou, por certo, vou deixar o PowerPoint completo, vos autorizo a darlo a quen o necesite, porque hai moitos textos, moitas referencias, está cargado de cousas, é casi como unha mini tese doutoral. Por lo tanto, vos pido disculpas polo coñazo que vou dar, pero estou seguro de que vou conseguir un pouco axitar o avispeiro, sobre todo provocar en vos curiosidades sobre moitas das cousas que vou decir. E me permitides que fale en castelán, porque me parece, é unha cuestión miña, xa sei que les entenden perfectamente galego, pero por unha cuestión de cortesía prefiro falar castelán. Bueno, vamos a empezar. Bueno, ahí está. Bueno, estaba esto ayer y antes de ayer escribiendo estos primeros párrafos en mayúscula, cuando de repente me salta una alarma de las que tengo en el ordenador de que la Fundación FOESA presentó en La Coruña el miércoles su informe de 2025. Como sabéis, la Fundación FOESA es la fundación ligada a Cáritas, bueno, nada sospechosa de ser una panda de rojos peligrosos, como somos muchos de los que estamos aquí, ¿no? Y por tanto me parece bastante fiables, aunque yo también me he leído el resumen del informe, no completo, porque habla de toda España, y me he centrado en la parte de Galicia. Bueno, hay cosas matizables y hay algunas cosas las que dicen los análisis que no concuerdo, pero básicamente yo quería sostener de entrada esta tesis que, curiosamente, cuando la tenía escrita, plamba, se publica el informe de FOESA, que casualmente corrobora lo que yo iba a decir sin una base de datos sólida, ¿no? Pero que corresponde a un conocimiento de la cuestión. Y es que la vivienda es el principal vector de inclusión, si se satisface el derecho, o de exclusión, si no se satisface, por encima del derecho al trabajo. Esta es la clave, por encima del derecho al trabajo. Yo la venía con mi hija en el coche hablando sobre la pobreza, lo comentaba ahora con ellos, y le decía a mi hija, ¿a ti qué te parece que es más importante en la cuestión de la exclusión y de la pobreza? O sea, ¿qué sería más importante? Mi hija tiene 23 años, acaba de terminar biología, o sea, nada que ver con esto. ¿Qué es más importante, tener una vivienda o tener trabajo? Y ella me decía, tener una vivienda, porque hoy tú puedes tener un trabajo y ganar poco y que no te llegue para pagar la vivienda. Digo, coño, es más lista de lo que yo pensaba, joder. O la cosa es más obvia de lo que me parecía a mí, ¿no?
Y este es lo que sostiene el informe FOESA realmente. Y además, lo curioso, y ahora voy a ir al tema, bueno, hay aquí el link del informe, que si ponéis FOESA ya os sale en la red, y abajo el artículo del debate que me saltó, en el que se hablaba de la presentación del informe en La Coruña. Claro, el informe, bueno, realmente esto ya lo decía Marx y lo decía Engels y lo decían los socialistas utópicos. A los trabajadores, los propietarios de los medios de producción, que obtienen su plusvalía del trabajo y que provocan, y provocaban sobre todo a principios del XIX, la pobreza en sus trabajadores, son también los propietarios del suelo y de las viviendas, y por otro lado pretenden obtener la máxima renta al alquiler